Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Nomhlatolwan Mamkizistugo Intombi Yasematatiele. If you are new in this channel, please subscribe. If you've already subscribed, thank you so much for subscribing. And guys, we are going to 2,600 subscribers and I'm so happy. So this is gonna be a very quick video. Hey, okay. So this is gonna be a quick video. So ndifuna nje ukunicebisa nga something, guys. We need to be careful. Apha ngaphandle, we really need to be careful. Yes, we really need to be careful. And that's not be brighter kakhulu ke nayo. Hayi mntaka bawo. So guys, yes, this is my hairstyle. Yes guys, I want to do my hair Brazilian wool. Lanto ngathi hairpiece abayibhale Brazilian wool. So ndizoyitry. I want to do something engathi dread nyana ibe inhle. I will do it myself. I'm not going to anyone's salon. Zozenzela. So I'll come back if ziye zakhala, because I know very well ukuthi akufanelanga ndiplante inhloko, ndiyafostela nje. But if ziye zakhala, I'll come back ngizonixelela ukuthi hayi zaduma. But if iyandiphatha kahle ngizonixelela, because ndizothi xa ndigqiba ukuyithenga ndenze something, you understand. Yes, then after that thing ke ndibe sendiyaziplanta enhloko. Ndifuna ukuya ematatela ndiziplante yona. I'm going home. Yeah, understand. I'm going home. Kathele Joburg. So guys, in this video I am going to tell you about something. You know that your cousin can bewitch you. You know that your friend can bewitch you using your clothes or using impahla zomntwanakho. So guys, ndizocebisa nina enithanda ukuphisana ngempahla. You understand? Mna ndithi kubhetele impahla uziphe umuntu mhlambe ongamazi, but ke nalapho kunzima. Okay, fine. So guys, uyazi ba kunabantu othi xa ubapha impahla apha babe nomona. Umuntu esithubeni sokubanxibe ezibhahla omphezona ezinhle ezingasakulingani wena or ongasazithandi wena, avela hambe ayofuna amayeza ukuthi akubulale ngazo ezibhahla. Yazi ba once wayinxiba impahla guys, impahla iminisha wena uqobo. Ilento ongafanelanga into uyithathe uyinxibe ungayihlambanga, especially xa uyithenga kule ndawo zama second hand njengami, because ndiyathenga kweza ndawo. Ya understand? Khona i-coat corner eKempton Park, ama-coat wam ndiwathenga khona. Before ndiwanxiba mna guys, ndiyawahlamba, ndiwafaka i-grof salt, ndithandaze, ndiwabeke phana ne-grof salt kwenzela uba kuzophuma i-energy yalo muntu oke wawalinganisa or i-energy yalo muntu oke wawanxiba. Uyayi-understand? So before upha umuntu impahla, uyihlambe nge-grof salt, uyibeke ne-grof salt futhi phayana, ihlala ixesha elide, then uphisane ngayo. Kuzaphuma kwenzela uba kuphume obabuwena pha impahleni, noba bayazama ukuthi bayakuloya izinto zabo zingangeni kalula. Omnye umuntu aloyo ke through umntwana wakhe. Lento yethu okuphisana ngempahla zabantwana, ya understand? Mna ke ndiyaphisana strong, because before ndikunika ndimake sure kodwa ukuthi ndenza, yabona, ndiyazivikela bese because angeke umthemba umuntu manje, angeke kaloku soze umthemba umuntu, never. You understand? So into eyenzekayo yilena ke guys, umuntu avele aloyi umphe impahla zomntwana ngoba nomntwana omncane, mhlamba adatsho naye athi ngoba wena wakho umntwana sekhuleni ngicela ezingasamlingani. Uya understand? Then umnike vele impahla zomntwana. Impahla zabantwana abancane siyasherelana wethu. Omnye xa semdala umntwana qonda ba imasi ndoba nomntana nini, yafrostana, ndoba nomntana nini, uphisana ngezi ezikhona impahla zomntana omncinci. Uya understand? So ke ngoku into eyenzakayo, umuntu abe nomona avele aloye ezibhahla zomntwana omncinci omphezona uba manxibise umntwana akhe na. Ukhetha uba kule mali ekufanele uthengela ngayo umntwana akhe impahla, akhetha ukuthi ahambe ayofuna amayeza azoloya ezibhahla omnike zona. And ke ngoku ezibhahla okubuhlungu zincitshwe ngumntwana.
lanto ayenzayo ayizuza kuwe, izaza kumnikazi wempahla ongubani, ongumntwana wakho, akuvisa ubuhlungu emntwaneni wakho. So ngicela niqaphele kwizinto enizenzayo, like umuntu omphayo uqaphele. Kunzima ke nokuhlala nento uqonda uba le anisayithanda or ayisandilingani or understanda. Kunzima ukuhlala nayo because usaba uphisana ngayo, but before uzonikisa ngayo khawuyiqala ucinge nzulu, bese uyathandaza gqitha, bese uyihlamba nge-grof salt, bese uyihlalisa ne-grof salt phaya noba iintsuku ezingaphi before uyikhulula uyinika umuntu, understand. So guys, and xa uthandazela utsho ukuthi if kungenzeka okokubana zama ukwenza into embi ngale mpahla ingaphumeleli, like uthetha, uyabona, against into anditsho uba uzayenza, but uthetha against izinto zobumnyama, kwenzela uba zizobambeka izinto zakhe, ziblokheke, zingakwazi ukuza kuwe. So guys, qaphelani abantu enibasherela izinto. Ungangaphumeleli elifini kanti ubulawa ngulo omthandayo osecaleni kwakho, understand. Noglowa ke ndiyaglowa. Hey, hayi ndiyaglowisha, yeva no. So qaphelani. So ndizawenza enye ivideo talking about ababhiwitshwa ngabo mother-in-law, their mothers, their cousins. Izawuba seyibanzima ke xa sendingena endlini, but ke ndizawuthetha ngaloo nto, and I think I'm also gonna come up with some solutions ukuthi kumele wenze kanjani, because angeke uzazibuloya ubana ndithile uxelelwa andithi. But abanye bayabona, niyaboniswa nini emaphupheni wenu ukuthi nje ningathembi, nithi angeke ayenze loo nto, uyanifrostana. Hayi. So guys, qaphelani impahla eniphisana ngazo, niqaphele impahla zabantwana benu. Abanye abantu bakhohlakele, bangalo mntana akho ukuthi agule or angaphumeleli elifini or angaphumeleli esikolweni ngokumnceda, wena uyanceda kanti yena uzibonela ichance yokuthi akulimaze. So qaphelani kuyo yonke into eniyenzayo. Please don't forget to like, comment and subscribe.